بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هريودو أنونس إن شاء الله كو هند إيدو كجنگ محسنون ونندر دونو ونيني دو بتاتي إن شاء الله هريد ولي نديرده كو يوندري في ركول زكاة الفطر هري كودون كدي كو هوتني من دو اندي ngolon wondam هري كاكادي من بفيمو haray wonande ɓe tawata ɓen no faala yaltinde hara ko ñamete haray ko 2 kilo et demi woni ko yaltinte wonande ko ñamete on haray kala mo tawata ino faala addude haray wadde yo adresse affichotode oɗo vidéo hakkude ɗi horaire ji wona ɗi haalede ɗo, donc de 10 heures ha e midi et de 13 heures ha e 15 heures le 17, le 18 et le 19 avril. aray koye ɗum ɗo woni ko inchallah aray wonande ɓe tawata ɓen no faala addude ñamete, amma ɓe tawata ɓen no faala yaltingol har ko mbuuɗi min landike karama koye men ɓen d' après ko ɓe yewti kon ko wondema aray ko 10 euros woni ko yaltinte hikka wonandemo kala. Donc haray ko tawata ɓen no faala yaltingol hara ko mbuuɗi ɓe faala yaltingol haray inchallah numéro de compte o affiche toɗo ɗo waren waɗe ɗum virement on waɗon communication Zakatul Fitr 2023 maɗum muudo 2023. Dans tous les cas inchallah haray mi humpitoto fimum. Haray kadi mi waɗa ɗum tambihi goto iɗen andi wondema enen ko hasi kon ko ɓurten kon gollitirde haray ko maaro, no haray kadi koye ganduto wondema wona maaro tun woni ko ɗuman wiya wondema yaltinti ka ñameteji haray wondema woten fof men tawi haaldo e ngalde adda e maaro tun wiyaka noon si ɗum ɗon addama haray no boni, kono ko fi tun wallitagol ɓe tawata ɓen ɓe hendoyto kadi haray inchallah ɗum ɗon kadi wallay ɓe kamɓe kadi. Donc haray inchallah haray ley vidéo ɗo kadi mi winday haray ko honno woni ko wawete yaltinede ka haala français inchallahu taala. Nam haray miɗo daro ɗo toon Allah subhanahu wa ta'ala jalla sha'nuhu yo jaɓan en ko wonden horde kon, yo wallito en kadi timminen korka kan e hoore jaam ya rabbal alamin. Wa salli llahumma ala sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.